Buka kia Bakolosi rebala temana ya bone goba kgaolo ya bone rabala ditemana tse pedi tsa buka eo ke temana ya 16 and 17 me raba re tsena ka hare ho lefoko la Modimo. We read this morning from the book of Colossians chapter 4. We read 2 verses 16 and 17. Me ke rata sesi mathema wa go bedea maloba a re balle yona ka leleme la Sekgowa le o a itshwereng ka leleme la Sesotho ba Sepedi a re balele verse tšeo tše pedi. Colossians chapter 4 verses 16 and 17. It reads as follows. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. Tell Archippus, see to it that you complete the ministry you have received in the Lord. Yeah. Ka Sepedi tabeng e botse e balaga ka ge le seno bala lengwalo leo le dire gore le balwe le phuthegong ya Laodicea gomme le lena le bale la go tšwa Laodicea le botse Archippus le re o tlhokomele gore o phethe modiro o wo o filwego ke morena. baratiwa le metswalle leo ke lefoko la ntate Modimo e ka re Jehova a ka shegofatsa lentswe la hae ya ba yena a theohang ka sebele ho tla hore tlhathollela lona me qetellong re dumele hore Jesu ke kgoši. Baratiwa le metswalle ke rata ha re ka itlhamela motlhodi thero o reng be sure to complete the work. Me ka Sepedi re bolele mantswe ana o hlokomele hore o phethe modiro. Baratiwa le metswalle ka hare ho bophelo ho bonolo ho thoma selo empa ho bothata ho se fetša. O hlokomele hore o fetša kapa o phetha modiro wa Modimo. Bontši ba rena re na le ditoro, bontši ba rena re na le dipitso, bontši ba rena re na le maikarabelo ao e leng hore ha re qala we start with passion mara ha ntse nako e ya pele ra ba re lapa. Jwale mo re fetsang ho bala hona re kwa Modimo a re ho Archippus o netefatse hore seo se thomang o tle o tsebe ho se fetša ka hobane ke moapostola Paulos ha ngwalela phuthego ya Filipi or he who began a good work in you shall surely make sure that it is complete. Ke ka lebaka leo baratiwa taba yena ya ho fetsa e leng bohlokwa ha o sa tshepe botsisa Jesu mohlang tsohle a di feditše ya ba o ya ho Modimo o mo ngwalela report ena e reng ho phethahetse hobane ha o qadile mosebetsi o tlameile o fetše. Archippus taba yena o e thomang o netefatse hore wa e fetša. Baratiwa hore nna le lena re tle re kwešiše ditaba tsena ha re lebelele phuthego ya Kolosi ka leihlo la semoya. Phuthego yena ya Kolosi me maupie e dutse motseng wa Asia Maena e leng hore gane jwatše is the modern Turkey. Me phuthego yena baratiwa ke phuthego e leng hore e tletše ka borakgwebo ka gare ho yona. But over some time we have seen the congregation kapa the city declining in terms of the economic status ya phuthego kapa ya motse oo. Now ka gare ho motse wa Kolosi o fumana batho ba bangata
batho ba ditumelo tša go fapana, batho ba ho tswa mafaseng a ho fapana. Le ka hare ho Kolosi, bakgerika ne ba le gona, le bajuta ne ba le gona. Kereke yana ya ba Kolosi baratiwa, ha se kereke ye hlomilweng ke moapostola Paulus. Kereke yana e thoma ke Epafras, jwale ka motho ya sepelang le moapostola Paulus. Jwale kereke yana ya Kolosi ne e kopana ka hare ho malapa, mme ditsebi tša Bibele di re batho ba ne ba phuthego ya Kolosi ne ba kopana motseng wa Filimone. Jwale ka Polokwane Central, Kolosi le yona ka hare ho yona e be e na le malapa. Kolosi ka hare ho yona e be e na le batho ba borakgwebo. Kolosi ka hare ho yona e be e na le bomme le bontate. Kolosi ka hare ho yona e be e na le bo Agripase, e leng the young leader of the church. Now Paulus o ba ngwalela lengwalo, and Paul writes to the church bakeng sa hore kereke yena it's faced with a lot of challenges. Taba ya mathomo ke hore ka hare ho motse ona wa Kolosi kapa ka hare ho putheo yena ne ba shetse ba thobile jwale hore o rapela medimo ye shele. Ne engwe ke hore ne ba thoma jwale to argue in terms of the legal standing. Bajuta le bakgerika ba na le an argument ya hore who then knows the law better. But ka hare ho kereke yena ya Kolosi, in general rekare there was false teaching e leng hore e tsena ka hare ho kereke yena. Jwale Paulus ha ba ngwalela, Paulus o re lena phuthego ya Kolosi tsebang hore ka hare ho kereke hloho ya kereke ke Jesu. Therefore Paulus o re at the center of everything, at the center of the business people, it is Christ that is above us all. And the second thing of the church ke hore ne thoma ho ba discouraged. Ke hlalositse hore kereke ena e thomile ke Epafras. Jwale Epafras o ile a tloha ka hare ho kereke. Now re bona ka hare ho kereke ena ya Kolosi ho thoma nkare ho ba le di-tensions. Ka hare ho kereke yena ya Kolosi e ka re jwale ho thoma ho ba le bothata by the absence of stability. Ke ka lebaka leo Paulus a ba ngwalelang lengwalo. But the third one ke taba yena ya hore ha Epafras jwale a tsamaya ke Agripase ya tlameileng ho etella pele kereke yena. Jwale hona le bothata ba hore mohlomongwe ba bangwe ha ba tshepe mesebetsi ya monna ona Agripase. Ke ka lebaka leo Paulus ha re bona ha qeta ho ngwala lengwalo lena o bea Agripase as a spotlight or make sure to finish the ministry the Lord has assigned to you. Barati, this was not a private whisper. Ne a sa mosebele o bea mmotsa batho hore taba yena o e thomang o netefatse ka hona hore wa e fetsa. Na le lena re a dumellana hore re tsamaya mantsweng a na reng o hlokomele hore o phethe modiro o modimo a o fileng wona. Baratuwa le metswalle, mohlomongwe re tlameile ho tseba hore Agripase ke mang. Agripase re mmona a tswelela habedi ka hare ho Bibele ya rena. Re mmona a tswelela lengwalong leo re fetsang ho le bala, mme re mmona hape a tswelela ho lengwalo lena la Filimone. Mare jwale Paulus o re Agripase was a young leader of the church of Colossae, but also he was a son ho ntate Filimone. And this man o be a na le a genuine calling, but he needed to be encouraged. Agripase needed to be corrected. Agripase needed to be motivated for him to complete the task. Now the church Yaba Kolosi was under serious pressure because within the society where the church resides in, honali the social tensions.
within the society eo kereke ya modimo e phelang wona go na le batho ba tlang ho lwantsha kereke ekare within the church ya Kolosia ho na le botobio le bosanibalati ke ka lebaka leo moapostola Paulos a nyakang ho hlohleletsa mohlanka ena hore a qete mosebetsi. Now, ekare mohlanka ena Archippus had to lead the church in difficult times. In times where people did not believe ditaba tsa Modimo. In times where people ba ileng ba ikgogomoletsa Kreste ekare boapostola Paulos na re ho yena tseba ba jwale batho empa hona le sefela se o tlameileng ho sibina ha dilo di le thata o bine Sione nkapese ka matla wena ka sebele hobane mosebetsi o qadileng o tlameile hore o qete leina la Modimo ke Alpha ibile ke Omega ha qadile wa fetsa o netefatse wena Archippus hore mosebetsi ona o qadileng wa o qeta bakeng sa hore mosebetsi ona ha se wa hao ke wa Modimo. Now mosebetsi ona ha wa o fa ke Modimo ke wena e fela ke mosebetsi wa Modimo. Don't let anyone make you to leave this unfinished business. Baratiwa le metswalle, lekgotla la kereke le netefatse hore mosebetsi ona le a o phetha. Hobane mosebetsi ona ha se wa lena ke wa Modimo. Le ha o ka tla ka ditaba tsa hao hona mosebetsi o sebetsang ha se wa hao ke wa Modimo. Le ha dipuo di ka ba teng mosebetsi ona ha se wa hao ke wa Modimo. Le ha bolwetsi bo ka o fitlhela mosebetsi ona ha se wa hao ke wa Modimo. Le ha o ka ba le tsela tse o bonang ditaba tsena ka hona o netefatse hore mosebetsi ona wa o qeta hobane mosebetsi ona ha se wa hao ke wa Modimo. Ho na le ripoto ye o tlameileng ho ingwala o botsa Modimo ke entse tsohle ya ba Modimo o re well done servant of God. E fela o netefatse hore mosebetsi ona wa o fetsa ha se wa hao ke wa Modimo. Ekare central e ka senkwe mosebetsi wa o aha phutheo ena o netefatse hore wa o fetsa hobane mosebetsi ona ha se wa hao ke wa Modimo. Ekare Modimo o tla re ha etla tlo tsebe ho mo fa report hore Modimo o rile taba yaka lefatsheng ke o rata Jesu le ho tsebisa ba heso. I'm submitting the report hore mosebetsi ona ne o mphile ona ka hare ho phutheo ena ke a tseba ne ho le thata ke a tseba ne ba bua ke a tseba hore le batho ne ba sa dumele ho nna mara ke o fa report hore ke o qetile. Baratiwa, there is one weakness in our churches. It's the painful truth. Ya ba ha re thabile re kgetha batho ka hare ha di-leadership positions in ministries. Ya ba ha nako e ntse e tswela pele, people resign mabakeng a bona. Le ba botse hore ba netefatse hore mosebetsi ona ba o fetsa because mosebetsi ona ha se wa bona ke wa Modimo. Le Archippus ho be ho na le dilo tse di ka mo dirang hore a tlohele taba ena. E fela Paulos o re Archippus taba ena ha se ya hao ke ya Modimo. O ikete hobane Modimo ya rena ya qalang wa fetsa. Empa ho fetsa mosebetsi baratiwa ho hloka motho ya nang le discipline. Ho fetsa mosebetsi ho hloka motho ya nang le tumelo. Ke moapostola Paulos ha ngwalela Timothea a re bona I've done the best in the race and I have finished the race
and I have kept the faith. Baratiwa leeto le lengwe le le lengwe, ha o le thoma, qetellong, o tlamehile o le fetse. It doesn't matter how long it takes you, but there's a report that you need to submit to God. Hore mosebetsi ona ne o mphile ona, ke lemohile hore a se wa ka. I've put down my pride, I've put down my personal opinion, ka etisa Modimo pele, ka go phahamisa. Ke ka fao Paulos a reng lena phuthego ya Kolosi, ha se lena ba phahameng, e fela lebitso la Modimo le phahame. Therefore, finish the task that God is giving to you. Sebetsi ona o hloka motho ya dumelang ho Modimo. Ha o tsene ntate Makusu ka hare ho ministry wa CMM, ha o sa dumele ho Modimo ka se o qete. Ho na le motho ya tlameileng ho tseba hore Modimo o tla re jara le mathateng ana, o tla re tshedisa noka ya Jordan. Qetellong ke hore Kanana re ya, mme ha re fihlile Kanana re ngwala Modimo mosebetsi ona re o phethile. Empa e nyaka motho ya tshepileng Modimo, ya reng lekgotla la kereke ha matla a fedile, ya ba o ya bukeng ya Isaiah le baswa ba lapa, e fela ba itshepetseng ho Modimo ba tla fumana matla a matjha hore mosebetsi wa Modimo o tsebe ho tswela pele. It's not about you, ke ditaba tsa Modimo. The problem of not completing the work of God is not only affecting you, but it is affecting people that God has entrusted their lives in you. Khotla kereke ha le be le fetola re wa nthata na le rile a re disa mohlape wa ka, ha le ka se qete mosebetsi ona. The problem ha se lena fela, you have affected le mohlape wa Modimo. Mosebetsi ona ha se wa lena, hopolang ke wa Modimo. Paulos, that's already I fought a good fight and I finished the race. The reward comes not for doing something off from your call. It comes from completing your call. Ekare bakare le khotla la kereke ha themo ya lena e fela, la ba le ngwala report ya hore re phethile mosebetsi, hobane re lemohile re mosebetsi ona ha se wa rena, ke wa Modimo. Ka hare o kereke a re kgayane, ha o ka re o sotla kereke o sotla Modimo, jwale di sala le wena hobane mosebetsi ha se wa hao, ke wa Modimo. Ene ho thata ho lwantsha Jesu. Mahine ore e kare ka tšatši le lengwe brother Moloko, Modimo tla theoga a re e ka CYM ye ke ileng ka go fa yona, ya ba ha o tsebe gore o reporta bjang, ya ba ka re o lebetse go phethagatša mosebetsi wa Modimo. Baratiwa, re ka hare go leeto la go aha kereke. Mantswe ana Paulos a bolelang go Agipase e ba mantswe a bolelang go rena. Ore kereke ena, it's not only a building, but it is where I'm going to be praised. Therefore mosebetsi ona ha se wa lena, ke wa ka. Baratiwa le metswalle, we have started and we must complete. We cannot stop halfway. God has given us this work, and let us finish it well. And ke ka lebaka la eng re tlameile hore mosebetsi ona wa o aha kereke re o fetse, ke ka lebaka la hore mosebetsi ona ke wa Modimo, ke ka lebaka la hore maemo a kereke ya Jesu depends on that work. And therefore if we fail Mama, we have failed the future of God, and we are called therefore hore batho ba tle ba tsebe ho pholoswa lebitsong la Jesu. And when we fail, we did not only fail us, but we have failed the entire future ya bo Kriste. Mosebetsi ona ke ka lebaka la eng re tlameile ho qeta, because it completes the honor of God. Re binile se fela ntlo ena ke ya thapelo le ya pina tsa moya, hore mosebetsi ona o tla o tseba ho tswela pele
ke taba ya hore re tlamehile ho lemoga hore ngwako ona a se ona re tlileng ho dira hore mang ke mang, ke ngwako e leng hore ho tla ya tepeletseng, ke ngwako e leng hore ho tla ya llang, ke ngwako e leng hore ho tla moetsa dibi. Ka fao lekgotla la kereke ha o ka se qete mosebetsi o hobaditse le mosebetsi wa Modimo, hobane a se wa hao ke wa Modimo. Baratuwa le metswalle, ditaba tsena le ka hare ho malapa di a re ama. Ke a tseba it's easy to disown children. It's easy for children to disown parents. Empa family life ke mosebetsi wa Modimo. Ho hodisa bana baratuwa ke mosebetsi wa Modimo. Ha o ka sitwa o tsebe hore wa se o phethahatse, o tsebe hore o sitetswe wena ebile o sitetswe le lehodimo, hobane Modimo bana ba ne a o fang, ne a o fa bona jwale ka mpho. Ke ka lebaka leo a reng qetellong ha di o palela le sang bana ba tle ho nna, hobane mmuso wa mahodimo ko a ba jwale. E fela ha o ka palelwa ke ho ba hlokomela irrespective of their standards, o paletswe ke ho phetha mosebetsi wa Modimo, hobane bana bao ha se ba hao, ke ba Modimo. E ka re Modimo o sebedisa jwale fela as a resource ya hore o ba hodise. And if you fail to submit a report or I took care of them, o fihla lefung, paletse go complete mosebetsi wa Modimo. Baratiwa, ka hare ho mosebetsi ona ke a tseba hore re a lapa. Ka hare ho mosebetsi ona we become overwhelmed. Ka hare ho mosebetsi ona we become stressed bakeng sa hore dipuo di teng. E fela hopola mantswe yana, ha e ka re tjatsi le lengwe o batla hore ke a di tlohela, hopola hore mosebetsi ona a se wa hao empa ke wa Modimo. Ratiwa, tswelang pele ho dira hantle ho mo Modimo a lebileng teng. Mesebetsing ya lena baratiwa, le tswele pele ho fetsa mosebetsi, hobane mosebetsi o Modimo a lefileng ona ha se wa lena empa ke wa hae. Mohlomongwe ka hare ho putheho ena a teng ma-teacher ba batlang to give up maphelong a bana ba sekolo. Modimo re o phe netefatse o phetha taba yena, hobane mosebetsi ona ha se wa hao, ke wa Modimo. Finishing the work requires integrity. Ministries completing the work e hloka motho ya nang le semelo se sebotse, but it needs a person with commitment. You can't finish it if you are not committed. Mokitimi wa papadi ya mabelo ha tsenela lebelo la Comrade Marathon, ha qala o na le taba yena ya hore ho na le mo ke tlameileng ho me matema. Ha qala o qala ka matla a be a kitime, along the way a lape a kgathale, ba mo femetsi a nwe a tswele pele, a lape ba mo fe Powerade a nwe a tswele pele. E ka re moloko o bolela mantswe ana a monna ena loli wa TikTok a re it's gonna be alright, it's gonna be okay. Motho ena wa tsamaya a kitima. Baratiwa le metswalle, bakeng sa hore o bina se fela le lala o tswele pele. Moeti wa morena o tseleng sebelaele o tla fihla le wena, le ga o shetse o lapile o tswile le ka mapone bona shetse a batametse kgotlelela o tla fihla. Kgotlelela ka fihla ka ba nqetellong tlameile o fihle, hane mosebetsi ona ha se wa hao. Motho ya tsamayang ka hare ho mosebetsi ona o tswela pele, o re lelala o tswele pele, tsa tsela di bohloko. Baratiwa, taba tsa Modimo di thata o di tlwaela re a sitwa, tsa tsela di bohloko. It's not a different situation. Tseleng ho bohloko. Me mahine o rerile during the week, a be a re ka hare ho leeto lena la ba Israele
Ho na le mo ile hore ba ile ba kopana le metsi a mmara, metsi a babang. E fela e kare ba ntse ba bolela mantswe ana tsa tsela di bohloko, mara ba ntse ba re lelala o tswele pele, ba tseba hore at some point Modimo o tla ba fihlisa ilimi mo metsi a hona nwehang. Baratiwe, to meet Mara ha ire hore leeto la rena le a fela. Even in our marriages, to meet Mara ha ire hore leeto le fedile. Re ntse re re a lelala re tswela pele, because taba ena ha se ya rena ke ya Modimo. Le ka mehare mo mesebetsi ya rena baratiwa, we can pull tantrums, but re ntse re tswela pele because we understand a bigger goal. Me motho ya kitimang papadi ena ya marathon baratiwa, ho na le mo ile hore ha kgathetse o ya o lebeletse ho fihla at the finishing line. Me ha fihla at the finishing line, wa ikwetsa fase ya ba motho ba tla ba mo crowna hore well done, you have completed the race. It doesn't matter how long it takes, but the race ought to be completed, for you have started it. Na kwa ngwa baratiwa re se ra thoma tseo re tsebang hore re tlo sitwa go di fetsa. Students, it's difficult with assignments, with your exams. Hantse se siloli, cause ke o follow a TikTok on theory, my geography teacher this, maro hopola mantswe a hore tsa tsela di bohloko, o lelelale o tswele pele, because you know there is a task that you ought to finish. When you feel like giving up, you must know, you must continue, because and if you decide to step out, you don't only affect you, but you affect your parents. Therefore, you ought to continue up until you bring a certificate that says I've done the best in the race. Baratiwa, as congregants, our calling is holy. And we cannot abandon something that is holy. Therefore, we ought to complete this thing. And baratiwa ha ke fetsa, how do we complete this calling ya Modimo kapa mosebetsi ona? Ha ona lebitso le fetang lebitso la Jesu. Baratiwa will never replace the name of Christ. Re ka tla ra argue ka church order, re ka tla ra argue ka di articles, ifela ha ona motho ya ka arguang ka lebitso la Kriste, because the name of Jesus Christ is above us all. E ka re mohlomongwe mmahine le ka re ha le tsene ka hare ho lekgotla la kereke, ha le ntse le submita di report, wa emelela wa report ya ke itshwere kore Jesu o sa phela. Your strength to finish, it's all Jesus. Baratiwa, we ought to be faithful so that we complete this thing. Baratiwa, but tabe kgolo ke ena, we ought to surround ourselves with voices tse le hore they lead us to completion. Paulo se ha ngwalla phutheo ya kuranta hore le hlokomele li istinyana ye nyane ka le senyetsa. Jwale ha Musione a kwele taba yena o bina se fela letsatsi la hao morena le ntse le atamela. O re ikgetheng ho ba ditshila le tswe ka hare ha bona, hobane ha le na le bona le tlo palelwa ke ho fetsa mosebetsi. Wa bona ha no Nehemia a tsusulusa merako ya Jerusalem, he had to divorce himself from Tobio le Sanibalati, because their mind is not on finishing the task but ho re diela tlase. Therefore le hlokomela se mo apostola Paulo sa se bolelang phutheong ya Koranta, or quality is better than quantity. Also, you can be 100 and be useless, and you can be 10
and you make sure leeto la Modimo le tswela pele. Baratiwa, therefore, re tlamehile to surround ourselves, even in marriages, families, and school, with people who speak positivity. Ho batho ba bolelang bophelo ka hare ho kereke le maphelo a rena. Baratiwa, hopola mantswe ana ke qetile. This task was not given to you. This task you were given by the Lord. So task ena re filwe mamahine ha se ya motho fela. Ha e kala e bonalang ka re o kgethile ke motho, qetellong e ba taba ya Modimo. Now, so Modimo o fang sona, o expecta hore o se fetše. Baratiwa, e ka re mohlomong ha le Thomas Telesela, le be le nagana hore ke ntho fela ya motho. Jwale Modimo se a takeile over. Ha o palla go iketa, o paletse go iketa mosebetsi wa Modimo. Le botse Agripas, le botse le kereke, le botse le bohle ba dumelang hore ba fetse mosebetsi wa Modimo a ba fang ona. Le botse le ba phutheo ya Laodicea. Now phutheo ya Laodicea ntate moya e be e tonya ebile e fisa. O re le ba botse le ba rerele evangeli ena ya hore le ha ba le jwalo ha ba qete mosebetsi wa Modimo. Ha re fetswe ho phaphathelwa matsoho. Re fetša gore leina la Modimo le tle le retwe. Because one of our key points in UCSA is to the glory of God alone. We are doing this for God. We are not finishing for the people. We are finishing because God gave us the assignment. Because when we stand before God, a re go rena mohlang trompeta baratiwa e lla. Because e tla re llela. Mohlang re ya ho seka ditaba tsa rena. Mohlang lehodimo le re bohang seema ha ba hlaha ka kgoro. E ka re ka hare ho maphelo a rena Modimo a ka re, well done, good and faithful servant of the Lord, for you have completed my task. Ka Kriste morena. Amen. Baratiwa, temana ya mathomo le ya bobedi 2:6.